yɛbɔ ɛfa sɛ yɛbɛtumi ɛnkyɛ ɔbɛyɛ ɛkwan foforɔ bi a ɛmfa kuro naa mu sɛ wohwɛ Burkina Faso ɔmo trucks yi ne articulator trucks yi bi wɔ hɔ a kyɛ sɛ ɛfa kurom a de bia na accident sɛ deɛ nyame ayɛ adom Japanfoɔ ɛba bɛsupport yɛn ama yɛyɛ ɛkwan bebree bi wɔ hɔ a ɛbɛboa yɛn ɛkwan no yɛba bɛbiem nti Kumasi yɛbɛte asɛmdɛ papaapa na ɛkɔ ni sɛ die a na sɛ in the next 3 years no Kumasi yɛbɛnya asɛmpapa yɛbɛte asɛmpapa na ɛho update na ɛnra finance minister yɛra Dr. Atoforsen ɛde update ɛbrɛn yɛbɛtwa ho mfoni kakra akyerɛw de wa saa project wei ɛbɛsi ayɛ nti Kumasi deɛ wom on sɛ de bia yɛ kasa kasa kɛseɛ no ɛfa ɛyɛ ɛha adwen paa nti woba Facebook a yɛde pictures no ɛɛtoɔ JICA on sɛ JICA de Japanfoɔ nti ɛbɛyɛ fɛ the project for the improvement of inner ring road in Kumasi city nti ɛbɛduru baabi no na obetumi anya shortcut uduru adwo so na pese wokɔ mampo ana kɔ awɔ ɛfɛ ofri santase nso ba mpacho bra Facebook na bɛhwɛ ade ɛfɛ de na won sɛ ɛfɛ Kumasi ɛbɛte asɛmdɛ na aban nso de aka ho enti yɛ kwan no ɔbɛbiem yɛ kwan no o improve no na sika no nso aba nya afi na ɛbɛba sika no nso aba enti Kumasi enti na sɛ wote ya King Zuba ɛmɛ ase ɛyɛ mayor of Kumasi kachre say yɛwɔ roads bi wɔ hɔ a sɛ wɔ kwan no ho a yiyi nyoma free hɔ because enche na yɛba bɛyɛ kwan no nti wo container bi wɔ saa stretch no so a mpacho yiyi free hɔ we ɛyɛ aban adwuma ɛyɛ ɔman na adwuma yɛma wo container yɛtrɛw kachre sɛ ɛyɛ temporal na aban dache aban ehia na wafiri hɔ nti sɛ deɛ ahojo they say intercession eba kama from Santasi bebie kwan ni mu oh say Kumasi ati asem de oba Facebook a yɛde bebree ato a say efe papa Japan for and supporting with this particular project enti deɛ tie ne sɛ Kumasi greater Kumasi ring road no on say ohwe 3D view na nti bedru baabi obi ofri Santase eba ahojo no ye biem ama ekwan no mu ada ho kama because to be na traffic no doso ewo saa ekwan no so nti update a ewo ho a free Ministry of Finance enra yera Dr. Atoforsen ede baaye no nti we die obesie atadwe yate asem a ede pa yate asem a ede pa in fact oko Dr. Atoforsen ne ade na efo mpacho mehebi Kumasi be efo greater Kumasi be efo ekwan ne ba be efo that's right any ewie dia asemasi enti mami kinkan Dr. Kasel Atoforsen on ninsema o share enra emfa Kumasi de no ho o say I know you have been yearning to catch a glimpse of how the 3 billion yuan Kumasi inner road improvement project will transform Osekrom. Well, the wait is over. So 3D nini alongside apart from we no muyan muntie on say me catchre will say enra chi me catchre will say aban a wo twa mu no swami interchange na sika ni ho na no ye kan asem no kire o se swami interchange no na sika eni ho e je se aban ebe catchre Kumasi for se oye kwan eye swami interchange aman enso na oni sika nanso mu ma ye hu se ebi krase e be wie afi na akọ phase 2 afi ni akọ be bi foforo ebusia bra Facebook never share Ashanti region ekwan no aban ne say
ɔde yaka ho enti swami interchange na aban sika eni hɔ no NDC aban enye sika ma yɛn me say ka biem swami interchange na MPP aban na sika ni hɔ enso mu ka kyerɛ sɛ enche no mu bewie no aban enye sika ma ya ma swami interchange kwan no ye ba be ye ni yie afen so ekwan bi didadida mantemo nso a Kumasi fair share no yensa be ka bi sunyanefo phase 2 ne nso monso mo ka ho sunyanefo no phase 2 monso mo ka ho bra Facebook match on ye hwe bi ye nyina bra Facebook ne be hwe bi ye ka nsem na kyerɛw maka kyerɛw sɛ we na yesore media uye ade a ebebo asanteman de a mepe wa asem o media me pre enkoso ba asanteman mu because me sum sikadwa enti de open bibi pa kokotoko no ye nya na bro enti na no me ka kyerɛ wo sɛ yato am MPP de nanso ope aban a oye Kumasi yi a eye NDC aban eye fact Oya wushia enye yi eye NDC abai from JJ ene ye eye atode bia ye pese ekohi empo ye papa kofo se mo be kaya in 2008 ade ba akwa ye de born so bo pa ne se Kumasi mpruntuo bebre wo ho a wantimi anwi ye papa kofo obi a wonim history bia no eduruma bi kra no na nkofo bu afu se okwa na wo akwa ye voter region yie na wa wu krom wantimi anye ye papa kufu ye wo bypass ni bebi a atamils ne be ebe wie ye wantimi anwie dodo na eto pe project pa eye monumental a eye NDC abai onti ase amaka NDC abai ebusia de etia ne se abai ye rajo Mahama hye ye bo Kumasi fobo say ye wo kwan ni bi wo aye makasa kese ni mbefa krom de bia bedru araga junction na accident ye wo kwan ni bi wo ho a o mbefa krom eno ane se wo fam fikyire ho adwoso akire ho kofa mamponten pa na wokọ se wokọ esrema a wakọ afen so ami interchange ni nso aban anya sika oba abeye Sunyani road phase 2 no obeye Konongo bypass MPP aban hyase sika ba sa bypass no nso oba betoa so afen so 45 kilometers Kumasi outer ring road eno nso ebe hyase na ni nyina kan apart from that nso muntie project na aban eba be yama greater Kumasi no de kan woni ne se Comfortnochi teaching hospital na ya kan wansama kan na emire bi aban dada ni bu ya eduru ba bi wanya sika ntoa so no aban say sa project no ode ne nsa beka aye ho adwuma ama ye nyina yenya esomfa so afen so redevelopment and modernization of Kumasi Central Market into phase 2 no enso aban anya sika ye ba ye oh my idea yem pre mo say ni epe de all pe bibia kokotoko no ye nya na bro ye rajo Mahama nyankopon hiraw me de eba infrastructure men da to baako se okasa obesi a ye rajo Mahama se okasa obesi a wo ye because we strength pa empo 2016 ne kra na enkoyi no 2016 na wa buy aye phone tantan time po na enkoyi no infrastructure there you were the best because 2012 they wan nya there 2012 to 2016 they only say amfa wan nya there ye nyina nim so wa kwa so wakomam nim say amfa because enyoma nan a wo ka ye 2016 no the ultimate ya there pa ba ko na say putting people first with the nipa be di kan ba ko na say strong and resilient economy amemu ebe ya akono aye akono betimi do ho atwere ne ho so amfa transparent and accountable government corruption bebre amfa but adie ba ko a wo ye ade a sa nation builder no infrastructure development because wo time no
Enyoma wudi gugu akwan mu no. Enti meme de se mete se yewra dwoma usu besi bibia men doubt baako because ubetimi aye. Why ye bi pen? Enti ye we de legacy. Mesraw se omo hye ase ni nyina ma wani nkɔ yie na obi ankɔbɔ kronu bi ama ɔkyena nkɔ na nkɔfo contractors yi na ho nsɛm basa we de Japan fo na de omu sika aba sika ne gu hɔ enti mu make sure se akromfo emedim enkowie sika no na afei project no afei ye ne ye jai dabi mijiudi ye rajo Mahama mijiudi so obetimi aye abroso oti ase ye ma ye ni ngu ye ma ye ni enwu ye rajo Mahama ye Kumasi ade we na Ashanti man beda wase me se ka biem se otimi ye ade we pa ma ye ya nana gonje ni de hye ye rajo Mahama otutu tatai jo Mahama se otimi ye ade we ma ye ya Ashanti man beda wase Ashanti man beda wase ni ebe sorry anopa na by 2027 santase kwan ye biem kama ekwan da so kama ofa adwo so ekwan dem so ami interchange eni namu phase 2 ye wie phase 2 Crofron market ye wie se wey ya amayen aferi ye wie edi ebe biem pa na ye ya nkrofo ometimi aka Asantema bedo asododo obe free 33 akọ 40 you know who my wo dey your project we my keke ne ye ntwa be 40 maw why era jo Mahama your project we ya waka so be ne my ne ye ntwa 40 maw ne ye fa city be 3 bi nka ho maw ne so be 10 city bi ehun obetimi a pushia na watwa ye betimi kra ma be 15 city bi wa Ashanti region wo dey ye my keke odi ase memfi obia mentie obia Asantefo ye ni so de wo ye wura ni so menhia ni so obia ni so se wudi mpuntuo na eba eni nti yen Asantefo wo be se de ope bibia kokotoko no ye nye na bro ye pushi no nti media no pay eni gsm ne se so ami interchanger ye wura na akufo ado kan se ye ni bewu baako no se say de ma yen ni nwu oho se wa ye project no na oba mi ankasa matumika sa da no me na me MC mentanya political MCs but sa project wotimi ye wie a that day no me ameye MC mo pekura ma muntia meka na mababa da wase me amehye white oho so wotimi ye project we ada beba no me amehye white na me da wase wie a me de me ho atoto form na maka se mo piao akwa pano kwafo wadi kakra hu nokre nti Asanteman de obehye wa namu no na ye piano so ye twa be from 33 to 40 city na wanya 7 no ni ama be 10 bi yesefa as your legacy simple eni gsm na make no aban adwumadie ni so obema ni ho atono wa wutie mitie we MPP ni me say ba mom so we MPP onsa wuti say ya eya wo ya wakoma ya wo ya wantimi anya no bi ba be say ya wo ya na me kama na hyew we MPP ni a me kama na hyew minim say ahaw atwe wakoma ba me pese me ka na atwe wakoma na wo hu say na mo wo sa akwanya na nka metimi aya ama na yeyie ba mo di Asanteman di agro because you thought say Asanteman die ye di any t-shirts Asanteman die omuntu man di se da sana na ye mo onse wo te sa asem wi wakoma ya wo ya MPP ni onse obi a wonto ma no no yera jo Mahama ye so ono kra de onya Asantini yera jo Mahama ye nyina anim so ofiri gonja onya Asantini on time tena ha ejom na enwo ye MPP fo amuti sa adwom no ejom a motimu no we MPP ni wote dwom otamfo ye ma otamfo na ontoma no wo soame no oba be yesa project we ya mawo na wannam so na ye ofe munya sa akwanya ne wa ha de bia ne e ka kire ma mo se yamfo ye Jimmy Franco
Sa kwenya na munya ya de bia ne e ka ho asem se kwa brifo ye hiam puntuo munya ye kwan maye o munya we maye o mo se ye jimiji mo mfa ye mfa ye jimi mfronko. The G time left and right. Me catch that will say e bedru baabi no na person na jantoa ka bi ma menka. Me catch us ade na mo ye no me prempuntu aba santememu na mo manya me yie die ntia enti mo nka me ho MPP fo yi bi say buei. And now time for Baba project amaye. Now who was swami? Na swami interchange. NDC for aye. Otiwa no asa akoto aba ma MPP. There be baby Andrew na nya ye wumi tu mo. Hwe. Who were just so ekwan ye BM Santas who kwan traffic no every because NDC aben ba ye. O se me MPP ni still. Say enye na wo kra so de tio. Say wo kɔ na nanim bosomanim. Na ye bibi ma wo na wa na se a wa eye ma wo makatro say mumma MPP for ensue nyansa no mumra 2032 se mo de MPP for ba 2028 a omumumo mi ana me nkrofo no omu de omu ye omu hui hwe de Kennedy Japan ene Dr. Bawumia nkrofo ye abronye di atem na Bawumia nkrofo so di atem party hwe de omu ye abronye di Kennedy Japan nkrofo atem Kennedy Japan nkrofo so di abronye atem na mu di Kennedy Japan atem na we di Bawumia atem party a omu pese atomo mo they say ye hu say Bawumia onim nyansa onka no kre onye credible MPP for me ati ase say Bawumia nye credible enti moto abama na emfa Kennedy Japan nkrofo ne kan yo Bawumia nkrofo nso aka che say Kennedy Japan onye papa na kuma hano odidi atem eye ni interest oye business papa bi no ba be baby adru no MPP party na gu enya akono biem MPP kofo party no enya akono biem hwede obi eka what is say yewra se edu nketia ene Julius Debra obi e president o ma men kan kire o MNDC minimum mo pe president ase edu nketia epebi Julius Debra epebi yewra eripoku epebi atofo so onka so be president o ye na ya na ye pianity ene de se okujeta abla onka so be president Haruna Eduru sunsu pebi but what is say NDC for omumpanyifo no mo panu obi edidi obi ho atem da bi what is say Julius Debra nkrofo edidi ase edu nketia atem da bi what is say ase edu nketia supporters edidi Julius Debra atem da bi na no mu mienu edi nkomo esre because party no enti party ninti obi ehun say for the interest of the party Julius Debra nya president ope ase edu nketia nya president ope nanso omu say party nti obi enu amate so obi edidi obi hu atem enti ubon say asedu nketio Julius Debro Haruno ometo abana wie na asomdi aba metimi aka no enne akere wo say Bawumia wini a Kennedy Japan nkrofo nko campaign ma no metimi aka do say Kennedy Japan wini a Bawumia nkrofo nko campaign on campaign enti yemu bia betena ha ne e ka kire say anka yebenya na nka mo de Bawumia ne Kennedy Japan asin chen na makwa kofa another force omumiensa na aka no dia wope se wope du twuma ana Kennedy Japan kan say engineer Kwabena Japan ana Dr. Brian Champon a kochusu no enokre pa ewom ne say MPP for pa per se omuye bibi muntie omuye bibi 2028 a say MPP for per so omuye bibi 2020 enya de o mawi no medical ka kiro memo bia na the MPP for nim me se opatro boho enya de MPP for betimi awini 2028 emfa enya adwuma enya it's not possible. I'm telling you say enya possible obi obeda da MPP for me da ka just say ye be say about 2028 no boa onim politics men da me ka che ama wa de ato me say ene ye da bay ene day 3rd of October 2025 tro ne record me say enya dia MPP for be wini 2020 omuntimi wini dia MPP for be ne say city kakra no omu beje kakra
NDC for the so beti kakra but omu wini still and do obe take over from Mahama no obeto so MPP for beba te say 2032 but the mu here betimi aboa ne say mumpe obi owo animonyam ne huni enkekaye na ontimi muamo na party ni nya akono for 2028 na mo wimpo kakra mpo etimi apushi mu eti say de Mahama ye no na etimi apushi mu by 8 years no na NDC for ho nya akono na 2032 ye de maba min kansama woni beji but so unim say de ye no kra me ka kire wo mpe ba me ka kire because one say ye tena sia mu MPP fo amuntie me MPP fo mo tena sia me dada mu wo bra ne ye ka no kra ka kire mu say sa de ye ka kire mu nya sa na tie o ye ka kire mu me boa MPP fo mo tena ase ne ye wo krom ha na kufo do nkrofo ne ba no ma dada mu ye ka kire mu say enye no kra omuba no ma yo ya break the 8 awie o menya 140 ye ka kire mu so mu boa enye no kra but man tie mu say ye mpem asem ye yaso wo fom o yaso wo fom me say MPP be wini a anka me ka cho MPP be wini 2028 wa we MPP ni memo bi anada me say mu wini 2028 na se mo kofa Bawumia ana mo kofa Kene Japan ene de omu ye ikra de be west o de boto se mo ko chusu Bawumia ana Kene Japan she no kra wa se me ka kire MPP before because me domo me se muntie se mo kofa Kene Japan me menta wo mu ba me betena ha me ka no kra na kire wo me say se mo kofa Kene Japan ana mo kofa Dr. Bawumia biemusa ba party no ma sa say no it's not because I hate them but I'm saying say Kene Japan crofo ne Bawumia atete omu ho omu mienu ama party no kra ye west enti se wo kofa na unity emma mamenka nchiro enkabom na mo pe no emma Kene Japan Bawumia crofo Bawumia Kene Japan emma omu beye se o enya hwe ba na ye hwe MPP fo ase Bawumia o ma na ase Bawumia o NDC fo otwen mo ye ka kire wo se na NDC fo eteta ase omumfa Bawumia mra me ka kire wo Bawumia me penasem he's a friend Bawumia is a friend me penasem me I feel say the way our system na treating no enya fair enyoma bebre wo ho a ye treating ye but to say MPP atete eno mu say wo mu ho enti me maka chem say se man chusu obi a ne hunni kekaye bebre na me ma agen say Bawumia ne anim no Kene Japan ni because you see sometimes sentokwa mienu koso a etore bia wo gifiri omu nyina ansem o se ene magye obi ankona de ma obi foforo sane ekonto so obi kontokwa na wo kan na wontia no wagye se ene wonyam ne tumi na from nsem na mo de ma obi foforo na nipa no bo se nipa na ye ni yie Chana Ghana for cheye Ghana for realizes that the MPP for ye nkoye no mo ye de mo gi tumi no sit no mo ye say de ama we etu be ko MPP stronghold no obekọ MPP stronghold no ni agene de ama NDC baby NDC we need da no no ma gi no mo de akwa we and na make cancel because na Friday me mo hu nyoma ekoso Nhyira FM party na MPP party kakraka no ata panyinim party no emu ye ka nanse na mini JFK eji atum say party na say how many times na catch us say party na tete but ne ka ye mo obi achem so ye ka na akufo do asema kofo say ye nya ne amu ye nkuyan because what tete ya na papa no de no aye e na papa no ye den mo am party na mo hu say na akufo do agu party no mo ahu mo tena ho a ye ka chem say na akufo do obegu party no mo amfi me afei na say e fe kire mo se mo ye debt restructuring yesi mo nyai mo se o memfa mo ye mfa ensem hunu mfiri onko me boa mo ye debt restructuring ye ka kire mo ye den mo anya hwe Eradi Nyankopon na yedra na akufo ado say after 9 months no afi no ba be ka kire ye Ghana bibi mpacho fato so maye
ye debt restructuring na ye ka se higher no na MPP for brofo akese no mu ka kire ye ene ye wura na Akufo-Addo ono ankasa after 9 months on say papa ne any day so obeka I'm sorry any day ade a wonim ye pa no I'm sorry onim ka Nhyira FM onim ka tinana Akufo-Addo afi no ka che debt restructuring was my darkest hour. Lives were shattered. Yere Akufo-Addo o say sa enkofo esika na da banka ye nyoma bi ma enkofo life nkofo nkwa eye basa after 9 months. Nana Akufo-Addo papa what the Ghana for abroad do Nana what the Ghana for abroad do anyway I was so be patch ntine mu mi yesi be patch wo no ti ekase be patch wa because when we talk about this I become emotional because of unti me makonta nya stroke Nana Akufo-Addo because of you because of one kind of react adwuma de me makonta when nya stroke because of this or one the banker what the aba now wo nkrofo asai agu papa na nya stroke ofri abroche na aba o enti say when I'm talking about it, I become too emotional. What do your mind now Nana Akufo-Addo? Nature will never forgive you. Osoro mfa nche wo da wunti wa mani pa nya stroke ebi awu enkokrafo etisi mu ekọ campaign se fu yesi kamaye kan over time fi yen afina ba be ka se na ye ade a ehawo ahaw unna ni atenka Yere Akufo-Addo papa na uni atenka sa no kure man kan kire wa emmoa me udi ni pewu ankasa afina after 9 months went to me and patch after 9 months na ukosi abrofo na wo ka kire mu ana no won kan kire yen ukwa Europe no na akọ kan sa ade no ana no wa megina Ghana ha my fellow Ghanaians we dey me patcho ba akọ abrochi no akọ keka na debt ro ahwan na de no share papa misrew abufo wo system ni mu nti wo be keka ni say ya wan hwe ya na obi akọ akọkasa atia wo ida so obe mia wa na so obe patcho misi wunti makonta enya stroke minim lecturers o omewu because of wo omanya sika anya omadru minim retired nurses judges a wunti abomu yare na opesika ba ko pesika e de akwakoye na operation but okọ bank yesi emfa ma no unti kama wuye because of onyoma wuye nti kama groups papa wabo bra fa nipa afie duru bebi o say oni sikampo e no they are contributing for the first time in the history nianya a certain past chief justice been tensi akratefo e demonstration because of unti samna na ne e ka no ana no one pacho samna na ne e ka se wu prayer no mo say e necessary evil MPP muntie maka kire mo na bia muntie ba me de ana me kansem na ya na ye dachi ntia me kato wonne ontia se ba dachi obesa reference na na JANTUAH kan muntie mo party no se mo pese eyeyi a mo pese eyeyi a mon kan kire ye papa na Akufo-Addo say for now omia na no because anytime you obe kase bia no na akonya ne ekuro mo party no problem kese pa nya Dr. Bawumia o na Akufo-Addo mo party no ne party ne nya kono ne kase pa no na Akufo-Addo wona say mo party no ma nya mo wiawia party no munim de me kai ba muntimi nka me meka ebisa me calling no me nya de obepa me nkasa pema asem me hu ahi pa but then the party na nya kono a mo struggle about Bawumia ne Kenya Japan crofo di omu ho atem no because na Akufo-Addo eje party ne boss so obey president no omo obi anka bi onye kenofori ata nya gabi o kire da ko ne na busuafo ya
omuwo influence kakra yemfiu party ne teteye MPs ntimi nkasa general secretary na busuafo ntimi nkasa no bia ntimi nkasa wo party nim say party ni nkoyie o ene munnim sa anokre no afi de we papa afi na wo party o say bank nyoma na oyeye no mankofo uwie ye won say the problem is say in Ghana ho eno na ya na ha adwe no say obi be di dwiri mu sei obi ha adwen sei na obi ma ye ho kire ye sei a owia na ye say bo ne ho ban na me bompa say bedru baabi obeye president na broker gu o sei a uwia ye ntua wo ka ana ye betetew etinka ye nru baabi say wo ye president na bebo ka bi a mfaso bi ani so a wakatua no ye betetew enti ye wose ma 20,000 a de bia na ye tew e bia 5,000 bosome ya ma period bi enti e bia say account 20 years enti ye betetew saa nya ka che say e ka na wo de no ebi ene ye tete say wo de betua no e bi say so ye bibia wi a ye ntimi nya ne hwe emra ne bo no ho ban emra ne bo ne ho ban kopim say time a agye yankopon beto ne nsa afre no ba wuntimi nya ade we wo China say wa create mess enye ye ne ye wo na wo koye ye wa ban ne koye obi ankase koye mu betwa ye nkontompo say ye nko IMF nti agi e-levy a mu gi e-levy sa ko IMF ye ko IMF sa ba ya na wo sa gi sika wo bank ye ko kan ya buai now na Ghana for to aba afi na wo MPP ni wo to na wo twefa obo John Mahama de wo ye ma ye greater Kumasi ye ni so ye ni je ye ma ye na santemai enkai wo Ira Franka mo akohene Yera Zuba Yera Nana Kwesi NDC chairman ene mpanyifo amwo munya ade we ma ye na ye be kai mo memo bia na adam say asantema ye MPP enya no kore atwam se wo ye ne yi a asantema be kai wo ye nya boni ayefo asante nya boni aye asante kai kofi beto aso na afemi bi life no